na mafo be ka se signboard a eye Worawora ene Kokofu kire se wonu ye fua onu mo ya abusia e baako nananom Kokofufuo ne Woraworafo onu mo nyina ya ayokofo etimpani se kotokwa ompedi didie e de jato wura muso a kotokwa na tene kane ohina niwa abedwafo ye wo pi e de bramo nana Kokofu man hene ene Worawora e man hene e na aka bom fua na emo biakwasi amere jase hene Kokofu bema ofin akwasi okoji asuo onu emu antumi amba ni jase hene ene nana kwabna obin dade nana ena aba besi nanan enti yehwe edomu ya nana no Worawora omoni Kokofu onum nyina hyekine baako ase na wonum yefua Kokofu eye ayeko Worawora eye oyeko enti mpani se kotokwa won pedi didie enti ne eye dapona ade kese ya nananom eba besom asante na yanom asante adware asante na yedi asante nana Kokofu man hene ye ka anwene aman hene no a Kokofu so yo anwene aman hene enye obi ene bo na konya edema no ode na konya firi odoma nkuma so ene ba asase so eti eka grade 5 Kokofu man hene ono so eka ho bia onum ene chechira asanteman ema asanteman eye nkoso nana no madaroma yedi saha na bresem no ye beto aso ye de pi e de abremo ohina niwa